Radio. Smetnje, smetnje, smetnje. Stanica? Ha! Dobra večer, dobar dan, dobro jutro. Danas za vas, naši i vaši, nek utakmica krene. Idu naši, vaši, dodaj skoči, ne daj skoči, tamagoći, crveni, žuti, out, publika, jao, što će biti, hajmo na pa ništa, ajoj, kakva je ovo utakmica, čuo sam da je bio uzlijeđen, laž rekla, kraj prvog poluvremena. Radio, nemam vremena. Ako niste, sad je pravo vrijeme, kliknite tu dole desno u kantun, kliknite i pretplatite se na kanal, nemam vremena. Ako niste, sad je pravo vrijeme, subscribe, glu 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 glu, Buti mica maca, draga maca, mjau, buti mica, draga maca, radio, nemam vremena. I dragi slušatelji, dragi gledatelji, evo sad se vraćamo nazad, ide drugo poluvrijeme, sudac sudi pip, evo ide, trči Frenki 1, Frenki 2, što će bit, ajde to dajmo lijevo, imate to fulo, preko gola, eto ga, ajmo napad, ajde tamo, ne, ajmo, kontra, to uzme, trči, lijevo, desno, skoči, i da, što je to, i ide, uzme, ajmo, vosi, to, yes, navijamo, je, to nije običan, to je gol, navijamo, mreže se tresu, svako u svom dresu, navijamo, gol. Radio, nemam vremena. Bravo!